স্বপ্ন নরক তিনি ফাইসিনি যে মেসেজ অবন কভার খাইনান বাগে ফাইমানি বাগে পুইলানো তিনি आं ब्लाइके हामबाय मारो सिनि ऑनरेबल प्रेसिडेंट YTF नि सिनि सार सुरज देबरमानो सिनि प्रेस मीट ऑफ 5 मंथ्स फाइका वेस्ट डिस्ट्रिक्ट YTF नि प्रेसिडेंट सिनि ब्रदर जितेन देबरमा 5 मंथ्स फाइका YTF वाई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सिनि ब्रदर प्रस्मित देबरमा सिनि बिसिंगो तंगो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट YTF नि प्रेसिडेंट सिनि ब्रदर खुकन अबा हाइकेनो सिनि बिसिंगो तंगो Unukuti district YTF ni president sini brother Anukul sini bisungo tongo Sipahijola district ni YTF ni president sini brother Bablu oba hake tai joto sini norok nugi makhna district ni executive committee tai block ni president tai executive committee sro tini sing press meet khai norok no ringnani nangmani obono Buskangni 27 to 28 of this month no sung kaisa YTF ni nginai capital Agartala wo plenary session khlaijakna ni thangi tongo tai o plenary session ni bisingo sini je YTF ni buskangni je strategy samung bahike tangjaknai bubagrani direction bai tamu khlaijaknai tai sini movement ni bagai tamo plan khaijaknai Adino sungkok sablay mani bagay kaisa asukjaknai ek dui hingkangke o plenary session no 27 je 28 ong nani thangi tongobono taibo awaina ni bagay sung 25th of February o month no sini jotto across the state o sini jotto blog o kaisa bike rally khlaijaknai YTF ni bisingti o bike rally ni bisingti sungobono awaimung plenary session no grand success khlaiye buskangni salo je sini greater Tipraland movement haike Tiprasa accord the tripartite agreement sign khlaimano taibo jurdar khaiye dakti khai implement khainani bagai sung government of India no kaisa message honani bagai sung khlai tongo taibo hambai marwo sini joto press media sokno norok nugui mangkhana bubagra sini ha bubagra every day no pray no most of the time social media rogo phaiye clear khai tongmani government of India by sini halok busuk jorati sing discussion choli bitong tabusuk jorati already 3 bar je tripartite agreement no tuyei je joint working group asuk jakha tai blaike positive message singmani tongo sing buskangni salo sing kha khayo tai poitu tongo dakti khai je tripartite agreement eba khai Tiprasa accord sign khlaijakmani abo bastobayon ungnai success ungnai tai jotto sini khapangni takuk bukuk song je Tripura hasteo sini kungthai bara rokno sungobon koinani musungo bubagra tai sini Tripura motha jothesto khabai khukbaino sung government of India no pressure roi sung samung khlai tongo success sung mannai haisi gabon bagai blai ke hambai joto press media rokno tai joto warriors rokno haisi tanor question sungnani kai sungi manu 25 तारिख गजर बाइक रैली खागोन त्यहाँ आदिनो न टिओ आईआरबीसी डी नि खायसे बदल बरफराव लाहाट रुट बक्स साइड थाङि दं आ जागा नर बिफोर केबे मुंना तलानि ना नर सालाय आरो मेनेज खालामो बेलायनो हामबाय एमले तो जों आदिनो बरनि रुट बगे तंफानो बरबाय सालायनो जों मेनेज खालामो कारण बरबो बंनि जेहेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बंनि जे एग्रीमेंट साइन खायजक तंमानि Borong abo bong mantai abo sengko bong bising sing support kayu je borong ekor borong je borong agreement sign kene borong mana ni borong ni uchit tau ke borong buji nang tung je sengbo sini di prasa ni bagai sini plenary session jengnan thangai tongo abo ni tim bagre li aware khebani ba borong bo sangma understanding khem bising sini bagre li support kene abo no bong na thani ko bong na bujong hal kisah sekarang senugu maka rajbari ni sini rajbari museum केबो भिडियो रखना है बिशु अब बिशु कैसे ब्लॉगर भाई को पूरा वीडियो है दे आपको भाई सोशल मीडिया में पब्लिश कर जाएगा आप लोग किन्हों नहीं तो रिएक्शन si kubikok sana thangai abo gelaino lasme singsa kho khaima tong government of Tripura ni the government jesal tongero it falls under tourism department tourism department ni jeheto sumjoto na sebeje Tripura wo
doing ma bisingo thangai ke videos and photos manaya abo to borni direction bank mani into tini all rules regulations je break ni tomani je sabaijak tomani abo totally government failure haisi abon bagai sin totally on behalf of ani YTM di team ngai on behalf of our organization sin totally abono oppose khayo chajagya karon ang tini sana nakai kai Tripura hastewo je kuno ti je kuno oppose khaidi sikang first priority abo di pramotha YTF TW ni bisidi nugnai haisi tini sing nai tongo sabo kongna sana ya bes tini sini nangsi apa na sing sana ni tongni media ni bisingte karon tang hindi je Tripura just pan rules and regulations namdi abo just buku bai sinam jabo sijakpan tongdi Romdi Indian constitution is one constitution sijagdi or amno follow khaya hai ma tong haisi abon bagai such kind of rules and regulation is not maintained in the state of Tripura am hai maintain khain bagai we need a good governance haisi governance bor khaimano khaimi angya kintu bor nuka blogger just one tongthang aro bor suje tong je blogger is allowed for taking pictures and videos in the museum sija kari jabo aro even foreigners on bagai on the extra fees maro haisi into our rules and regulation board thing is sabai tong ke omo totally tourism department the government of Tripura failure amani sing wansu and tomung no bus kango am hito ha ke jawab diprasa abo YTM ngiya diprasa ngai jawab han bagai sing tiar tongo tomung no diprasa do farok song logil Any other question?